nari nanze kugira icyo mvuga ntaramara kubumvisha amakuru yatangajwe na Sam Karenzi avugwa muri Rayon Sport ndetse n'abambari be Kazugu Claver na Lorenzo Christian Musangamfura. Mumfashe mwumve iminota 2 yonyine nayo ni myinshi, mwumve icyo yatangaje, hanyuma nimumara kumva ibyavuzwe mukurikire ubusesenguzi tugiye kubagezaho, kuko ntabwo ndi muri fane. Reka uku ni ukoroha amakipe kandi simbyemera. Gusa Bareyo mwaragowe, ariko iki nicyo gihinga Bareyo mushyire mu gaciro, mwumve ukuri nyako uko kumeze, mwere kugendera mu kigare. Yumvira Sam Karenzi. Kabiri ni Kabanga, gatatu ngendekeza kwa Burwa n'ijuru cyangwa uzagurwa uzaboneka. Babonye ukomeye, babonye uko niyo babona ashobora no kutaza ngo banzemo, ariko kugira babiri beza barwanira umwanya birafasha. nka Mitima je ntabwo uri siri ko ari uhita banzamo. Ariko nanone uri afite impamvu ari gukora, hari igishyitsi kiri kuri ubanzamo arabizi ko umwanya wose Mitima na janda uri yusubire amaze imisi akina, urabizi ko uri bugihanze. gatandatu Likao Pizarro cyangwa se Faustin Kitoko. Likao undi yitwa n'umukinnyi wa Rayon, amakuru meza ku Bareyo aka Pizarro yamaze kubona release letter. Rayon Sport yamukatiye tike y'indege ku munsi w'ejo. Faustin Likao ni breaking news, aramanuka i Kigali itike y'indege umukinnyi wa Rayon Sport, itike y'indege yakaswa, Super Cup yashyushye. Faustin Likao Kitoko kutoka Burundi bije kutoka Flambeau du Centre ni mu ntara, araba ari Kigali ku munsi w'ejo. ndabwira ngo ibyo ntibibagore. Likao afite umwanya, sigarana ikibazo kivuga ngo ninde uzakina ku 8. Irishari Abedi atangira imyitozo, noneho Abedi yagarutse mu myitozo ari kuri derby. Ngayo nguko uwo ni Sam Karenzi, Kazungu Claver ndetse na Lorenzo Christian Musangamfura. SKF mu by'umwihariko na Rayon Sport ubundi bihuriye hehe? Kuki buri gihe iyi radio ariyo ishyirwa mu majwi ko igurira Rayon Sport abakinnyi? Munyuve noneho iyi Rayon Sport hashize imyaka mike cyane itandukanye na Mitima Isaac Mitima ari muri AS do Kigali. Ushaka ikintu Mitima ari kumara muri AS Kigali ukakibura, ariko igitangaje iyi SKFM irimo irashyushya inkuru z'uko Mitima arimo ashakwa na Rayon Sport. Ubu rero aho ubuyobozi bwa Rayon Sport bugiye kubera akaga, wabona bugiye kwinjira muri aferi Mitima Isaac. Ubuyobozi bwa Rayon rwose tubasabe iki kintu mukirinde cyo kugura abakinnyi mugendeye kuri pressure y'abafana ndetse n'abanyamakuru. Iki ni cyo kigiye kwica Rayon Sport, kandi ni nacyo cyayishe imyaka myinshi igiye itambutse. Rayon Sport igurira kuri pressure abakinnyi bigizwemo uruhare n'itangazamakuru by'umwihariko iyi SKFM ya Sam Karenzi. Ninde muntu ubona uruhare rwa Mitima Isaac muri Rayon Sport? Ninde? Uyu Mitima arusha iki abasanzwe bari muri Rayon Sport? Mfashe mumbwire, uyu Mitima Isaac arusha iki uyu Rushema Chris? Ese arusha iki Emery Bayisenge? Ntacyo. Nta naho atandukaniye na Aimable Nsabimana wirukanye muri Rayon Sport. Ariko ibintu byashyushye Mitima muri Rayon. Nta Mitima muri Rayon Sport ukenewe. Abanyamakuru rwose mutubabarire, murimo murayobobya
murimo murayobya ikipe ya rubanda. Itangazamakuru rwose mutubabarire, murimo murayobya ekipe ya rubanda. Kandi ubu ngubu nibaramuka bamuguze, muratangira mushaka impamvu z'uburyo mwabyikuraho. Turahanga ngo tuvugishe ukuri. Ubu mitima namwe kaje muri Rayon Sport agatangira agakina nabi, agakina ibyo mudashaka, muratangira mu byigurutse mushakisha impamvu aho zitari, mushaka kuyobya uburari nkaho inkuru yayo ya mitima itabafasheho. Iki kintu rwose Rayon Sport n'abayobozi bayo muri rusange ntabwo nge nkemera habe n'aka na gato. Transfer ya Mitima Isaac muri Rayon Sport shishijemo umurongo. Indi transfer ntari kwemera n'aka na gato nijanye na n'undi w'Imana muri Gorilla. Indi transfer ntari kwemera muri Rayon Sport ni transfer y'uyu musore wo mu Burundi yitwa Nduwimana Franklin. Rwose Nduwimana aya rwose pe nta kirimo. Kazungu aravuga ngo yacenze ngo niyo mugabo. Nose niyo mugabo ntamucenga. Uyu Claude ninde muntu utamucenga ngo yacenze ngo gana ijuru. Nose gana ijuru ari umutace utamucenga. Nose ahubwo hari umukintu utacengwa. Kuba yacenze umuntu ishyano ricika amabere ahemwe kuzanwa muri Rayon Sport. Tangazamakuru byo mu Rwanda rwose ngeri rashimisha kweri. Niryari batabwe ngo Rushema Chris n'inyenyeri mu Rwanda. Niryari itangazamakuru ritasigirizaga uwitwa Emery Bayisenge yabaye inyenyeri. Niryari none ubwo nibwo baye umuswa se, nibwo abaye umuswa. Ikindi cyongeye, umuzamu wa Rayon Sport yitwa Pavel Nzira. Rayon Sport imushaka niryari mutamusigirizaga mwabanye makuru. None ubu tuvugana Pavel ari hehe? Hari umuntu ushaka kumwikoza muri Rayon Sport? Icyo rwose nge nagicishamo umurongo kuko mutwiciye umupira itangazamakuru. Iki ni mutagikosora cyo gushuka amakipe akagura bijyanye n'uburyo mwe mubyifuza. Tuzabona itangazamakuru ari ryo riri imbere muri recruitment aho kugira ngo abayobozi ba ekipe bagire uruhare muri recruitment by'umwihariko. Aya makipe y'abafana mu gihe kuyarimbura. Menye se nuko ariyo atanga karyo. Menye se nuko ariyo afite abantu babakurikira muri benshi. Icyo kintu je nka Peter Soni cishiyemo umurongo w'umutuku